Sawa musanvu nga bavubuka bongera kusaakanya nga bamu bagamba nti bagendere ku register ate abalala nga baagala kusimba busimbi nnyiriri. Embeera enewaliriza poliisi okwongera okuyungula basajja baayo okukakanya embeera eviiriddeko abavubuka okutandika okukasukira abasirikale amayinja nabo ne babanukuza embooko n'amasasi mu bbanga okubagumbolola. Bamaze ne bakakana ne basimba ennyiriri ezibadde empanvu wabula ne zigaanibwa ne badda mu kusoma register. Oluvannyuma akuliddemu okulondesa atandise okubala wakati w'obukuumi bwa poliisi n'alangirira Muzamiru Ndibomu na NRM ku buwanguzi era abawagizi be ne bamubeba mu bbanga ne bamwetoolooza ekifo kyonna. Ndibasiimye abantu abamulonze n'avumirira n'effujjo erikoleddwa wabula n'ategeeza nti si wa kusosola muntu yenna. Nvumirira ebikolwa ebibaddewo ebyabo bannange be neesimbyewo nabo neebaza abatuuze b'amayinja zooni bonna. Ate okulonda mu luka gwa Makerere 3 Kawempe abatuuze abamu n'okutuusa kati bakwevuma olw'okukufuniramu ebisago nga bba bamativu obwedda wala gye bamunywanga amazzi. Omuntu yange kwanze ndi munyiivu. Mu Sebina zooni mu kiseera ky'okusimba ennyiriri abawagizi ba Stephen Ntege Mayambala bwe balabye ng'abantu beeyiye ku layini ya Jafari Sengendo ne batandika akavuyo nga bagamba nti ababadde basimbye ku Sengendo abamu tebabadde ba mu kitundu n'ekidiridde be bavubuka okukanyuga amayinja olw'ekikonde ne kinyooka. Omu ku batuuze Rukiya Nanteza ejjinja limukutte mu maaso ate Ayubu Bukenya naye bamukubye. Embeera ewaliriza akulira poliisi y'e Kaleerwe Amos Betungurwa ne basajja b'okukuba amasasi mu bbanga okukakanya embeera. Jafari Sengendo Ssentebe gwe bazizzaako mu Sebina zooni alumiriza munne Ntege okutandika akavuyo. Amasasi gavuze nga ono gwe mbadde mvuganya ne balabe tafunye bulungi bantu nayagala atondewo embeera eyiwa akalulu ekitasobose. Mu Kigundu abeesimbyewo okuli Sam Lubowa atalina kibiina mwagite, Halid Were Higenyi owa NUP, Paul Kibuuka owa NRM ne Sabit Soza talina kibiina mwagite. Ku ssaawa envanyuma baganya okwesimba mu layini abalonzi babasimbeko nga bagamba nti owa NRM Kibuuka yabadde alina abalonzi abamusimbyeko abatali ba mu kitundu kino. Waliwo bannaffe abamu ababaleese bajje balonde be bawandiika batali ba zooni yaffe abangi be baateekamu be bazze we kyokka kino tekirobedde baakakiiko ka byakulonda kubala balonzi era Kibuuka n'awangula n'obululu 195. Mu Dobbi zooni Paul Kibuuka ssentebe abaddeko awangudde babadde avuganya nabo. Ate ku kyalo Gango Bisere Busaabala mu ggombolola y'Amasajja mu Makindye Ssaabagabo muna NRM Aliu Kyamuzi akalulu akeezezza Lweyo nga abalonzi babadde bayitirivu ku layini ye. Ono oluvannyuma ayogeddeko eri abalonzi n'asaba Pulezidenti Museveni okubakyalirako e Busaabala bamulaga omukwano. Ekyalo kyange nga naakamala okulondebwa nze nsoose okusaba omukulembeze okukola ki? Kyokka abalala okubadde Nsamba Wilba ne mu NUP bazize okulonda nga bawoza nti akalolo tekabadde ka mazima na bwenkanya. ONRM ajjemu bakandideeti ba independent bonna ate ayagala nze owa NUP nzijjemu esimbeko ng'abantu bonna abatutte. Abawagizi bange tebasobola kukikkiriza ekyo n'abawagizi baabali. Abdu Maliki yagambye nti bamubodde kubanga bazenga bamukonjera nti si Munnayuganda. Kati nange neesimbawo si mirundi gusoose naye abasinga balowooza oba nze ndi oba mu Sudan oba mugwira naye nzaalibwa wano mu Uganda Tooro. Ate okuvaako e Nateete Central Bizone wabaddewo okwewumiza agakonde ku mabiito abawagizi b'omu ku beesimbyewo Stephen Lutalo bw'alabye nga waliwo abawagizi ba munnaabwe omulala abadde bawaganya mu mulyango okuyingira. Ab'ebyokwerinda balwanye nabo okuzza embeera mu nteeko. Akalulu kawedde Lutalo akawangudde. Ebitundu ebirala okuli Bulenga wabaddewo katemba abalondesa bwe baleese register 3 abatuuze ne baziwakanya.
eno Christine Sendowoozo wa NRM awangudde banne we babadde bavuganya kyokka abalala okola ebisaso bavuddewo tebamatidde. Kukyaloloko Sesero mu wodi y'e Bulwanye Kajanstown Council abeesimbyewo kuliko muna NRM Henry Kajubi, Sozi Joseph ne Nalongo Nakaye Agnes. Akalulu kawanguddwa Kajubi era abawagizi be ne bajaganya. Alonze akakiiko kagenda okukola nako era bayisiza ebivolo. Beegatiddwako ne Meya w'e Kajansi asabye abatuuze okukolera wamu okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Sendera PGM afuba okulaba nga buli muntu kimutuukako. Agono makuru agabire omuri Makerere okwe Kampala but of course enshoga ya register tinjire byoko yonkana hano mu Western Uganda kushira munongo muri Mbara Bushenyi Fort Portal Isinjiro ndebira abantu bari kwe murugunya akite kikwatirine na register nanatungam but namazima because abantu bene bagira tukehanditsa tukweshanga mu register hati ninyebuza habire uci ningo shanga opponent naja tunyowa abantu abindu kureba aha mwanyogu tebakabaga bo mwanyogu ata ocishobera maybe nijezo nizo loopholes ze electoral commission ezayine kureba omukwehanditsa ka ataro cyo kuverifying ngwibo ryo mutuze wa Rugazi ninga Kakoba ninga Katete so amerugwizo bacoco beno shanga maybe ka candidate nyote katsindishana candidate abenajati abantu banje kabe handitse karo mu register tukareba candidates bakushaba register zezi bazirebe mu obururu butaka kire but the officials could go electoral commission bagira ngwejo tichikuba schedule property ya electoral commission so ni jani zeze ntarezi bezibire hizo beri ya nyumwe baza cyo kibenteretera bashombera abana b'amashomero bija bazo murayine batera karuru ushanga umuntu yayiha abantu muceke kindi yaba reto muce ariko mbangu baraterera bakwase mutwaro oro basi bwa umuntu ija boda ninga ka taxi ninga amerwizoba ushanga ngo abatira karuru babasa utababo mucweka babano comparing nabo mucweka bari aba babinji aba bace kandi ushanga ngo ibyo kwerinda nabyo mwe no shanga bitakwikiriza kwikaha kuoreka enshonga yawe yenyine shaheja uko mbabine ko mu businje ukitandika to register tuzafoto zo tumanya byo tabakshoma tukubamanya ukitandika kugamba byinji atoraba kwata bakwiriza harubaju so shanga enshonga ati yahweraho nko kwene kwa nehweraho umuntu wasingo shanga yaterwa bicweke ebyabandi ebitakubakwataho muhendera mutunjiro umuntu omwa mutakwenda so ko gamba ngoza da loop courses bine kwamba tekatekaho nanyendangwe in fact nko kinde kwana ciba ningashi tukaga turugo muko mugongo maybe kana nako kubuce zamwe tuba kubwicirizamu abantu baja mu ibobo mugongo bukabe transparent konkati hazame bizubu bya register umukushanga takira abantu abantu mutube carecho adene kire kindebire harona nes ekintu ceshaha hari abantu bakiza shamunana bacere muntu bashoma register so definitely zakasha 10 ataka Kampala amatawo na minji by the way numbers baziri impamvu nana hambara site north okurabihuro beno shanga by shamunana necho kainjire kurijira aha abantu bamuntu bacishoma register hati bikushobera neza kwasha 10 mutakatira kariko bakaronda ryari operator baza kukasha yamara jatkokesha za agenda asementu Kevin Chena Election Commission ebirebe mu bitu nicyo n'abanyarwanda tuzo twatubwire to handitse mu register to verifying adano mundu tubona ho koreza ebintu byabo kandi matine kinde cyukoro kitakubasa kubera mu mivuyo kitakubasa kubera mu ebyina kitakubasa kubera mu abantu kukigambaho so ibyo nabyo katekateke ngo nibyo bibire binji ningabire biti ninjangwa utwe ntobasa kustandinga kuzira bya bitabire binji munonga we can maintain the status konka washanga ngo bivire too much then we have to think otherwise we want to congratulate our own omwami Fred Turiakira Kabango nyuma bazyo yari abari ya no positive konganywa wazaza 30 imwe wari yakashoza boma telesta bundu gukora nimwe mburiyo mwe umuhereze kava kenda karira katogo ya
ikuyaheza tininga nakatogo ikuyaheza tininga nakatogo nako kankashashure so twendeze birungi byonka friend turiyakira kabango ebya bisinsindo tinkamanyiro kubitangwire kwari jana kwa na turabiramu so tinda abamwake omukanwa isha kwa nabyeshoborera tena hatsugara buriyo mabire cya person twendeza ibirungi byonka twendeza kutambuza je abantu kandi ijwe ngo hati ba minister baroko government babire bakarebere munonga sebyo bene okore nyuma anebyo kuteka kuri yo wija busya byabiri mu burwenguzi please banzo yetware mukace kace abo kwambasa kurara byakunaga hari munonga inyetsugangu twine Gideon Senyum nabasa kuba twinira amakoro menshi erizo beri yanyumwe bazo atambira mu field kwatina na karuru nangwa na nebindi binje biri mu gendo misho umucanga cyambara city esha yona naza kuba na twegitaho bitina n'ikindi njana electoral commission arabinja batakumanya na program zo kuzo kugenda takumanya shaha umwe we register bena maneri yaterira karuru mbwa general elections so njana na electoral commission erunde wizi okwera ke ahabyara ukari umutatine ready ngo abatire already hostahure programs za electoral commission paka sumunonga na chera karaza kuwire so mwene electoral commission ere nabuku yahiso buhereza hihi n'abantu and nawaza ko natana pya abantu nyinje birerinka umatawuni kuja maybe to information to maybe nisho ya but nkombyaro mutaine radio takumanyana takumanya kugendo misho so na cheche electoral commission uzombu senta kura abantu bakugamba icyo takakibonaga so sensitization inikwane yongera next time konka ahasigara well done we tried abokakarora ka 20 hata at least umuntu naza kuja twonka tukatera karuru kandi umuntu utwatira mu office no bire byagire mu akaviyo abamwe ngo babembacha line tubo barangirire nkabasinga deno yebuza atahuna habo cyangwa mbozi turebera kasheshe yo mutabana na anko we yababire besimbire yasha yamuheru umutabana karura karugiremo abantu bagira ato kutusisiro bwire tukutambara niwe tukuronda karurije yemero murayine tayanga ahindera jire amugongo gwa anko weye abantu bamukurayo kwa baraja tunumanya kakaruru kakabarekere so bireho nanabinji turebera binji bakurgo mu karuru asha yamuheru nja kwa benari atenga hetse cyayanga akireka wareba ngo umuntu rero afite twani mbaje umuntu wotacumbasa obase ukumwegitaho abacara abatagira migongo yaba barimwe I want to congratulate you this very morning ecyonchore ko mbanzi bw'amana mnonga okuba free okakosa right yawe okutera umuntu okuteka ngo office yo muno mutamu na wagishemerire abo ko abashije abatwire nabo no mumanye ikibari ntucimanye so naba ni nyendo buringaniza ngarananga no kubasa kubishikiriza ngabani we nazo mugongo thank you for voting those husbands opponents ahabo kuba ukananye n'abandi n'umutezo w'akaruru karo mucarati yakuze nyuma njatu ogo abara kwese go wakorara na wakuturanya nawe rero kashanya murarana bebe bine byotegeki imbasa kugira nanye ukunahinduramo na no buciko bo batira ngo kabenesha ba this time around be so functional butaka koma papara ebitu bugendo mu kora abari secretary abenamanye bikufomu office ya chairperson babeno bagera meetings ne ba planning ibintu kebi ushanga wona atahino manze ngo natamana na stamp banarufo banambaga obayaza safari baci we office na agenda nayo yona atoshanga nakachiko kabo no mugasho inobo kurondo umuntu ukashanga nawo mishoko yakushobera ukashanga nakunda sente munonga kariyo kachi ya person no mango abantu ine kwano bakora ibintu aha Burundi ucumweta ngo aje handice baraha atayine shirinje zinga atine kiyisha naco niyo naza kuhinga yatine cyane arindeho mbanze nahinga rabuje twargo mu field and you like hatshi ubwo ninza kumutegereza wari no ntunga so sometimes bacha person zimahika kubiyekora bo kugira ngo bari yambaye kumko bateganisa kandi takubasagara kanyuma kugira ngo umuntu tera karuru busya turondo ndijo umuntu wakwasa kwa nashitamo mu ntebeje so ebe nabiri njaka bataka 20 twabukora tereza amanya habwenchi ko kushikayo rukwende kintu nanka security aratakutaho mukono then byo garuka mukashitama mukakora rukiko busya mutandike kuteka marebo kumakwasa kuhindura umuntu ogo so not necessarily being the chairperson we agena na stamp na nimwe abatuyetorira tukora nimwe
for sure ino kwenda kuturemesa kandi twizire kukorera abantu okushime ku bantu bakora otherwise chairperson zimeneze ibintu byonka Gideon Senya motin kumanya ogwa kutwara konka ahadachi kabiri na munana ezaringo mushayiti yo kubanza twakureba mojo twakwakira tandikira onkeza nshemereza abo kwakire kagenzira Okay, mnonga sisa chalte ni omwe wa TV wese amazira senyimo Gideon Enshonga tuje mu Karuru rizoba ebintu byagaka ombuteka takusibizeyo turinkai na mnonga twatne bigwegese turi al prime business kunyira twakira mugeni wite rizoba kandi mu icirwa abwa ecyange cy'istori mu atonye twati na mnonga yo muzire ariyo kwata kumanyashira kugendo mu bisho kweka rihanga na mnonga mba niyo bwegese oshemere kubana ukora ki kamwaje ukamwita simwe oriota live TV wese na mnonga tanchira gukora amasomo rebe na mnonga muzire umbirobo atakumachwa niyo bwegese simukwana nakora ki we bare mnonga Gideon kandi abaturikize n'abaramusya amazina banyeta Enoka bahereza kandi director ahabwa ishomero rya Prime Junior School aho muri Kakoba kandi ninye chairman wa director b'amashomero ga private muri Mbarara City nyenda kutwara mu gishogu akusimarhanga kandi gakurisi abantu umukaruru kanye mwazyo akumuherezeje abo kubukuronda ukiko bwa Yerusi wanu ntuma yangu nico kikuru akano bo bategeka ibiji nibo bategeka ibita bitwine hihi abakutushikirira bene nyenda ko bakurisa karuru kanye mwazyo kandi nyongere kubamanyisa ngo hati ecumuro gihwire akwanye mwazyo tubetwine ecumuro hati twargayo naho public holiday tutungeraho naho kandi mbamanyise ngo hati mutagojegera twargayo emirimo yona yagaruka mu nteko nkaburijo so amashomero hati twagumiza mu nkaburijo aho kuba hati turyo mu kuwinding up etamwe rumunehwa turumuntu hendere tam abo kuba twasigaza weeks nkibirishatu etamwe kahwa umuzira shinkona kwa cyo mbwero umuzira shaheji ecyo kubanza cyabyona kuwa kubishomero rubero kugumisiririze utakahereze yo kafizi ubu nubwo bwire ubwo shomerwa no mara ya kafizi kona ukareba ngo kahwayo kugira ngo mwana wawe atakateganisibwa ahabo kuba amashomero mingi nibakira kuko exam kushashuza so wabo tashashiri umwana wawe nakuteganisibwa mbizamu haza tyakwekira kirungi ncenda ngo okwataganize n'ishomero kurya ko bari kusasibwe kugumisize kusombye ubwire akafizo kamari kandi bindi bintu ikindi ubwo muzira ari naturebe gisha kuba abana bahumura kwa mwendo kwa munana bahumura kwa munana akcara amashomero ngakutandika kumura 2014 ukwa munana mbena cyo bakitandika kushetegura mbwenu babemba cyetegura kandi ahakumuraho ni impiga bazire ngo bagume bafeyo na munonga kwakira abana baba amashomero abo ko bazira bingi najya twamusindike ka transport kandi na munonga abana babishye ushanga hati ngo musiniya we yabona chance yazo mbindi mbene ngabe ni nyeshengereza abazire kuranga umwafayo nangwa tumwana w'umushiwenka akwa Gideon n'umwana w'umwojo tuhereze umurgo washaka umunagiro na nabojo nabo nubahuga mbene ngabe ningira ngo umuziro feyo urebeke ngo wareba umwana wawe ko yarga yishomero kandi wagambira haryecho umwana wawe yarga yishomero bikendo mu checking akatwara bintu ki hadi yijana ki yagarara ki abana binjira bazayishomero bibe bintu azoshanga abazire ni ba complaining ishomero abana n'abashuma kungo babashuma owawe wa checking no shanga nawe hine by'abandi bya leta kandi ibyo takugera ki ibyo tarukumanya mbene impiga abazire ngo mufe yo munonga twende leta mweji murebeke ngo mwakira abamani abana banyu mwabiha amashomero cyanci basa kandi wotakoye basare ngo watere sumu umanye shahe zahiho umwana y'ishomero na neza amusya umuka abo kwa amashomero agamwe nibe organizing ushanga abana babarondera nka bus maybe barga nka Bushenyi ningani barga nka Kampala kugira ngo basiye aha destination nemwe nkambarara kongo shomero kandi umanye mwana yasimbura shazi ngahi mwene hati ashemerwa na kashazi ngahi abo kwa abana bitutu bine masomo zabashaye mu ndakikasha tunishatu wajya ngo rimwe bembezi na munonga amashomero g'abantu buntu agamuka na munonga ukiga agamashomero ubutugara ku studio abebembezi b'amashomero abo ni nyenda kutwara mu gishogu wa Gideon kumanyisa abebembezi b'amashomero bona
ag'abantu buntu ningashaga tweta private kugira ngo erizoba 2029 byo kwa mushaje 2026 tuyine urukiko ruhango munonga ari Emirates primary school tandikana shayishatu none nimba higa ngo muyije twongere kwegesana urukiko ru nimbasa kurweta sensitization meeting no kongera kwehiga tukareba itungabakama b'amashomero tushemeye kwa twara ki twakora tutakora ngo twataganisa na government twakoragana je nayo atari umukondana twakoragana tuta na nabazire batahi bitu kureba ngo twakoraje amashomero gitu umwana wihanga twamushomesa tuta abo ko bekikuru cyabyona no kumanya ngo umwana ogu no wihanga ishomero no buri private konko bana tabari private abana nabihanga mwe nimba higa ngo mwije twatanise hamwe twana magezi turebe ebizubu ebikutwataho ninga challenges zitwine nkabakama b'amashomero twazikorera ki abo kuba ibonanye twina magezi go kubasa kureba ukutwasharinga ebizubu ebyo twongera kubicendeza abo ko bagira ngo abwegisire nigo gati gufi mwe nimba shabani mbeshengereza ngo mwije twongere kwegita umwami Gideon ikinsasa kushanga ibitongore bindi byona nibyegita konga hatitwe bakama b'amashomero ukashanga nturemwa kwegita abebembere mu bwegese abashomesa nibegita ushanga nabandi bakozi nibegita umutawu nomu ababodaboda bina byaho nibegita nangwa nabe bigari nibegita konka kandi ushanga bakama b'amashomero twerebeka ngabo kwemarira haza kandi umwe twebwa kumenya ngo uryo mbona yitaga mutahi zabashahe mu ndakika 5 wasigara ryoha ubutugaruko nasigara ndibahereza Enoka kandi director wa Prime Junior School kandi chairman wa private schools ahabwambara city eriko gitiro mu kibina cyite kitweta na PEA which is in full National Private Education Institution Associations ebigambo nibiye bitika yonjaho akweshani ndaza twata za shahimwe ndakika 5 kangaruro mu studio Jimmy Man Church bagumza program ya Simuka nasigana Senyumo Gideon aho mu rembo rwambara. Okay, webare mnonga Senyumo Gideon na nokutwijutse yangu holiday ehwire nyumwe bazeshayi shaha mukaga gweciro so akashesha ka buri mayine kwa nagaraka mermoye aba banka aba mashomero n'aba businesses ezindi inyesiga ngo tuyishibwe ngo okora n'utekwa gumizamu ebyakaroro tubirije mukurazo mu ntaro mukaza kuce mishango mukazo mukwe kubagiza bene mumanyango izo bandiyo ryarenga and time waits for no man program echemune agenda mission nenda chika za agenda bizo watkatso mukahumuro kace ntuza kwa ntugaruka tubinire binji ebirempa praza makuru na nebindi binje byotasheme kwa no fera akasheshekeri izoba hamutakarwa otaza muka yawe okitirwa nk'obusasine naku okalimbagirwa omwanya gwo kushemererwa okashekoka kunkomoka omuzaano muko wanje kuruga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasure kandi dinka chikoraga kechiko kicyambaho
TV wasinehinda wabari wachirinitse yo program ya sisimuka ochine Jemima ayebare hamona cyo butunji charity akanuko kire hakutwantureba ebija omumpapura zitu ezamakuru New Vision yakasheshe amutoni ndeba NRM sweeps LC1 elections nabaja polls largely peaceful despite scattered irregularities. General report ya polisi okwegamba, but of course bitantugamba ho ebintu bikwatine na register na nebindi bingi babikuletera page ya kana hamwe na page ya katano. Museveni back 700 billion shillings na Kaseke coffee project yetu jirombwijire omurupapura ra New Vision. Investigations, IGG orders audits on Mpigi Expressway apeji akashatu bamuntu bachondoza sentence ba budget injire ngo mu kurya ground ninga. Diplomacy Orara Otunu speaks out on top UN job areba kwayetebekanize nawe kana nabandi abari muna competing nawe amuntu gubitugwe nuguha no kwano byetujira omurupapura ora New Vision. And tureba health, Uganda declared Ebola free aga namakuru marunji mununga apeji yamshanju noza kuba no geshomera ombwijire deba evire ombururu obwizoberi yanyumwebazo kana itukureba ekibuna cha NRM chikoze kurunje munonga, but of course ejo chile expected bamaziro bwire bwinji yombwebe mbezi batiro structures ezukubayamba obundi yo mukumobilizing obururu bwaba candidates babo. Ntureba Barambaro Gahara Kandogo ni cabinet minister wa local government awodarinjire probe into Masaka projects yahitu kumanira izoba eriyanyumwe bazana mune birebye nyuma ho tumurebera ryo mu Masaka nibinje bukwatine n'omwane bukwatine n'amashomere bukwatine n'enguto nibyo barimo bachondoza ho barebe sente za government kuzukwija zikorecha chisheme kwani zikora ninga hino kuba kuzikwata mumwe zikabura kora umurimo obwikire babukoretera. And with new farming techniques returns promising results in actually rebo kubasa kuhinga regardless ya habwe mpinda hinduka yobwire na weather emintu kebyo no basota kuhinga kando kasharura echishire New Vision yabukoretera. Of course, Buraka tota kafera kureka toto magazine kawe nindeba I started motorsports when I was 4. Tumuntu reba aberere ubundi nanabana bato abari mu bintu bya sports harimo activities nyingi za kuyamba umwana wawe akaguma ari engaged. Nabaja, will your parenting make sense 20 years from now? Itwe abazire okutura umuntu kuzabana nukuza kuba ku relevant emyaka biro misho ningabo kandi kimanyaje ebintu bihindukire babukoretera umuntu okutwa kubasa kuhinduramu tukaguma turi relevant omu parenting akwitu emyaka yo misho. Utakafira kwetu jira chemistry mock exam iwo mukuru wa wishomero yetoje New Vision yawe obase kukwata study materials abeji babo was revising azorebo kubahika ahashaha area ya Kantabu ninge ya UNEB agaheri yihanga bagakuretera ombwijire ebira abachiga nation mbibi. Then of course itwabokunda sports Hams Cup cash prize ebibabereta nabaja it is a golden moment ebikwatine na Uganda okwe performing jire webere Algeria deba nimzano chiye itubasize kuzana je ebikwatine na Commonwealth Games athletics deba bachara bito kuba basize kukora Africa Youth Table Tennis but New Vision yakuletera makuru minji munonga nabaja kukunda kwe
claims a historic silver medal oguna swimming kandi bambe ayina oburema ahambiri abitu abasize kutungira silver medal amakuru manunje munonga awashirinje kumirizo nk'abantu mwe no basa kugetungira ogashoma mbwijire nanagandi minji nani nkoroza ho chonka yetugire enkumirizo nka agenda street arimo abantu batambuza amakuraga obase kwetungira urupapura or new vision katurebe bijo mu rupapuro rwa Bukede ne yashirinze 10 kandi yakasheshekera izoba akebera 2009 okwezi okwa mushanju amakuru agutwine ningashagwije yebembize no gwaga indani bagira nti akaruruka LC kabadde kakufana kuona kandi njana na story eyitwa kwihiraho wagireba wabyetegereza ntekateka ni woko ino kubibire bija kuba tutunga mu gishomishaho okubasa kutunga updates okurugo wanyu okureba akaruro wanyu katambwire kata okarebere mu byinaci ekirunje cyorebere nikiha osindiro wanyu noha twena tubase ku updatinga na somba janti kabadeka kufana kuona batemye umuronzi ne bamuta egomba Wajuro magaragense jabwa karuru abasinziza line mu bife bimu sibe barangiride naco nko bari yomba chobora ha umuntu abayine line rukomanka kuri konkasha yo kurangira barangira ndijo eruwero gwe bawangude atondose nafa ogwe kuba musinzire gwahwa muninjira pressures mutire amherwizo bayargo magaraga injangwa utotine kubantushika we have to be prepared for everything that might happen there in the mix up kuba no tumanyangu mbamwetsi imbere babiri bashatu bana ntatakuduro wasinga tumwe nango mutekwa kusinga atwo kwishuka ngo umuntu yafa kujangu yamanyangu yasingwa change manyisa ngo expectations nayo astahigura munonga kana mazimagara ngo muri imwe natakugira ho mo wasinga tumukasinga mwena so amakuraga gongere kutwigura misho no kwetegereza kutwine kwantu twaza ombururu then twaza muri Masaka ni bajante namere honorable bamurumiriza ku sente zendo kwa zemwanyi ashyireyo batandika kumwehindura noja kwa no bireba page yitu ya kabiri umurupapuro rwenyine urwa Bukede akasheshekerizoba ahandi bajante katemba ya iracekimuka temba ngo mukaza arumiriza namere obutamusasura za mwanyi biryaha nanyi ni kampuni ya basi omwafira abayizi asindikidwa mukomera ayino kuvunanibwa turabe basi ari mu mbere nungi simanyi bici nebirara ngweno ahutugambira bamutwire omuchome omuriro mu Bufaransa gwerarikiriza beburaya muriro cyate uryoke gwerarikiriza beburaya urupapuro rwa Bukede ndorabende kuhereza amakuru omubwijire President Museveni aragide monitor ne TV za Media Group bidemo kora ahabweceshayo na aja kwanoreba ziri kugaruka ahambeho twazaho omukubuza kurira URA ingashimwete commissioner mbajanto omuntu ali na YouTube channel ajibwa ko musoro gwangeri ki ekino cyenza kwantu kireba urupapuro rwa Bukede aba Uganda Revenue Authority bakugarukira mu ekibuze eco nanyi na YouTube channel nimba nishashura mushoro ki okujango ubundi ihangari yanje nabyo ryihako biryaha ubundi tukagira amashomero marungi amarwaro marungi nashanga ngo cyarita YouTube channel yanje bashazire hica bitano chaenda contributingire aha toilet sizishomero kananka I feel better nimba ni project sitano yebyo bufuzi embirigo mukaruruka LC1 abantu basatu baruguzemo buramu biryaha byona birebe sine kwantu ikahari yeki abakwa karona kizoba rumwe kandi ari kuzaho nakore imyaka 5 yonka tutama tumihindura so sine kwantu kuteka pressure mwe no bataye tinku mukunda pan nakora ho kace anda cyabatira ngo tubishemire mu muhindura so sine kwantu tawonkenke tukafera chumwe ahandi okay mukasambide ari na umugore cyo mugore yazadde
ibyo ni byo rugambo birukwata aba celebrities biyanga harimo Irene Ntare harimo Bad Black yakoze Bina na Yeri Chamusiwa amasavu ge bamutadde mu ndoboza tegana wona bulungi murimu Nabyo Mukazi murimu Jose Chameleone ba celebrities bawubona bariyaha kubanura kumanya biri kubakwataho nimpendera nebyemizano nabajantu muzukuru wa Idi Amin ari munsi kerero njano rebe kirari ekukora hatori yakari Idi Amin president wa Uganda akafayarga no magaraga konga hatu bariya muzukuru wa Idi Amin ekirari echo niyo kwa kusiga bawageza aba Uganda Cranes bari mu banga ate batya babusedi bariyoke babere mu banga yakano bereba cicyenyini cyabategeza mu papula rwa follow up kedencha rero ebya Vinicius okugenda mu Arsenal biwa esubi nabyo ninda babireta rizoba no rwa kashatu kandi agona machi aguna kubasa kuba nako begurraho mu papula rwa bukede so wanonda ekitore kijwire inganonda ebikukiraho papula rutunje arishiringi rukomezonga akaya bintu byabasa kwija umumpapura z'amakuru with program ya sisimka icemune jendo misho tushkwinire binji umisho kwantuza kwa twine ekiganiro twine byamagara muno takarfero katuzumka mu lokacen tuza kwantugaruka mutagarga TV West yere age rated ntukoresha bakota variation emyaka 8 9 ntukwereza relief ningashi ntukumuriza tukwereze imbaze kubisa utakushasha then hato chubara kushasha uturaje bukoze chamani no kuturaje utakushasha konkaba arhezo kuchira chumwe harwezo kutura nazo hata nka infectious arthritis nature chumwe gautu nature chumwe osteoarthritis no tura nayo so arwezo ejene kureto emyaka kugira ngo te and wear emyaka katerejina nankana na ligaments za hwamani za tandika kujarusta za tandika kwamani so kuchebera oshanga ngo twamanya ekikureta umugongo ekikureta inyanya ekikureta amaguru gawo kushasha twamara kucumbanya deni turebe ekikiresire tukiyaho chanchi basakurugaho chachitaro age related ninga chachire age related tukwereza embazo tu obaho nayo so endagurira yitu neyo kuchebera tukamanya akwa twine lab nungi kandi namarwara minja gar standard gine labs mba omushawo na kuchebera aku amanye chikujereta then akuragurira coding so treatment zero arhona na treatment you can stretch from medical. For example, muntu yaine infection tumuhereze mbazi. Njame so muntu yaine overweight. Omuntu agomokire munonga nateka too much pressure on what on the joints. Ntubasa kukora exercise. Oh yeah. Exercise. Na nimwe batagomokire munonga mukore exercise. Wana ukora exercise. Enjingo zawe nziraka kujaza nzikora na more synovial fluid. Because you are exercising, you are making them what? Work. So synovial fluid can be produced. Ningashi amajitaga kurebera enjingo. So wo inechizo cha overweight ntubasa kuyamba diet tukuyamba exercise then yachendera wo inekiro nka 10 ninga 9 woshime kuwo inenshanjo chimanisa nkora iskenshanjo mirwa ugwana tugwachita operation amagufu no obusasimbuza kugenda ultimately mbuza kugenda then wo ine nkabazeyi abakuzira bagizire ntubayamba kubahereze biko bakwata atinke byo mugongo twine concepts ezuko bakwata at least yana atambura kujangu enjingo yereke kushasha then na omaguru hine tukubajeka then na physiotherapy tubakoresha exercise ebigenderire twine exercise ebi no bugendero ebitari byo kujangu wakore exercise kureka mbiyamba kuyamba amaguru gawo twine nembaze yo kwesiga ntugisigaho ukore exercise ogaraka then twine hona na surgical management ningashi ebyo kushemeza either ntubasa kusika magamizi
ninga tukore at advanced nanka stage no wasakora hip nanka joint replacement surgery kugara kuteka mu joint endisho ojiho wo hashirhanga wa sometimes there are donations nko kureba kidney transplant wasakufuna parts z'abantu za ningashi obundi twine prosthetics ningashi bakore byoma ninga plastics then tukanzo twatekamu zikakuyamba zikakora nka nkiguferyo ningashi tukatekamu nanka ligaments ningashi obunanko bukwata joint bakatekamo bundi kugera bwa buzunzire hati nkaba kwa bine payo arthritis ninga amahira kushanga umuntu ayina amahiro mu njingo garire njingo biriye bukwata amagufa byona byakura byaceka so ntubasa kutekamu ebindi ninga shi tumuteke mu prosthetics tumujweke za concepts oshanga umuntu yatambura atine shonga yagaraka so nendware rero kuteganisa munonga Don't
TV West Nehinda wabari wachirinitse mu program ya sisimuka of course ndachika natano na mwenda ezaraba omurisha hemwe a program chiri sisimuka hantwenda turebe twatwarebera makuru agakwatirina nebyo ebirombururo obwanyumwe bazo obutubenturunda bacha persons bebyaro hamwe na n'ubuciko bwabo akashekeri zoba ntwenda to reflecting turebe bireho nyumwe bazo omundesho bezibire mwezi bitagenzireje ahi electoral commission nitwe nangwa abatezi bo bururu ahitwa kubasa kuhinduramo then turebe na nebirunji kugira twabantu je no mukarura kandi ahikarabe kizire kanesho bezi tukozire hati tutakabanizo ezitwakora na nakarura kandi bituntu tabaruse byo mwena abasize kusingura akaruru izoberi nyumwe bazo kana nabe batagendire je bakikiza defeat well and good abasharize mu bururu bakapostponinga katwamingu na nejo program neza kubaho ebyarebyo bibase kutera bururu mu businje kandi bibase kutunga abebembezi barunje ico kubanza yoni njango umuntu wotarugumete akaruro kesase echa kabiri wana mango imyaka yabire yahandi hace yagize rendo arazitari zumwe na zumwe eziko basa kuretera amagaraga oga kutuka ico ndacho cesasiri ino undebere ya fainting abambe very good no fainting akanda fainting jira polling station nje bintu bimuteganise kandi mwe n'ugambira amazima bugambira imyaka yagenze haro pressure yotakabasa kwandoringa kabe karime minyeto yesimbere no munyeto hina iturebere haro cyo yapasana biramazire imyaka 20 atira cyo yapasona kasigazi ka mwesimbaho azaninja bamba kakagayisa misho nakujabuna kana ariko ati mwe nikeje ncuce kanye simba hembasa ayo hajire kukabana ka polling station ibintu byahinduka yawa manu bambe ya faintinga andati mweno gwe ajizire mbabaza ro warashange wayaza ko mundo muntu yaferaho koko wagamba amazime mwenshi nje ndawara manu gatari je tubyesase eco wana rangwa manu gakiraga handa hace za pressure za shukari manyabiha byakutahiremo ebyo byesase then ekindi mbeni mpaka nsese nje kugera amanya omukazi wanje manye mushisha wanje konkanye nje kushangana ngo family ababo kutura nabo abo kurara nabo abo kuriya nabo abo kutambura nabo baba batakwineho nakwa karuru nkabaso butakutamburaje abo kwambaza hero bakugamba bakushisha bakumaraho omuka bakubuza businje ayiwana ushitama mumbe nogo jiro tungu bitabigire no bibasa oce hindura ngo ninjire centers mariro mukaruru niso twaburweza amajani ojiro to school fees tekarebekire ngo rwihebo kuzo mukwesimba mukaero si wano shamwine kiriyo njangwa aho nabaso butabaho akarunji naho wano yendaho no hesasira no sigazo businje na nabeka yawe then kungugaraka aha kutera akaruru kwenyine ninjangu twine kongera kukwata mu cyo kubanza abebyo kwerinda bagume bacerekare bahikeho kare bachecking abantu barabimbaza kuza ahamyanya erikwa neza kuterwa hakaruru abakamwe mbije n'emisyo
bijana emhoro bijana embundu bijana ubujirita bijana za makanchi bijana zaki amuhero gwiza bashanga umuntu yasharaho mutahi wo kutu process yakavuyo abo kugira ngo ahakutandika hariya twamanya abantu abijaha ebyo kwerinda ntubasa kuguma tubikwatirire hatagizire cyabasa kutwogo mu ngaro nobo ine mbundu konke mbundo gitera umuntu bamushazireho kutu I mean isa sortera bashazireho umuntu kutu kugira ngo base ogarembere umuntu eko konkoriya okutkuba kwa jenze mwene kuntu gabatu bacekingire kare owaza kwija kamanyangu nabaza kucekingwa ebi abayine byo kurwanise byo kureta kavuya kabisugomuka injamu no buyakorise bikonde nebindi obunde byo bikabe biri minimo ushanga ngo embera no basa kuzigarura umuntu eko ko byo kwerinda ahabo kugira ngo wagabo umuntu ngo omufurize bucerekare then ekindi kuteka no kugira ngo twabantuza omukaruraka abantu abakubine kwamba batera karuru tubatebekanisize omwanya ogurije kuba obanchigambenta mbweno omwanya gwo kureba ngweherire tugwine amakagari hihi aho kugira ngo in case of anything umuntu nataragaza yakira muhini umuntu nataragaza yakira ikishate cyorku gwe barenyo ushange ngo ninka yishomero ushange ninka hacaci ushange ahantu aho kumanya ngo in case of anything abantu mbabara safe abo kwanyo ni kugambira amazima ngo abantu abatazirwa hamwe no kabazirwa hamwe abine mitometa rukushana barengera hari yuma babiri bashatu beteraniro mwanya gumwe akavuye tukakabasa kubura no bwa kudurota akariho mushija nkani impurangu ngo mukazi wa katura na jati ni impurangu ngo abantu nabagwiraro hatumwe ntejo kanyambo kandi ndabagwirara hibaratinka barebo kuba kusha hatumugwiraro go bagamba atasha ciki yakoze rakagenda yakunganya abana bato yaba leta yabarundo mu njunka aje tumcari jera abagwiraro kuyashira hakamwe n'kwata mutahi wako murisho akana n'akamusindika nagwa hasi akana kariyo nkatembe ikitanda akana kariyo so abantu tkujangu tino wo kwasa kubatansa ningashoka bagita hamwe buryo umwe nabayine cyo cyari kubana teka so ngira ngo wano manyangu no kurunda n'abantu barengira hari yabo abene manyangu warundo umwanya ogweherire ogwa kubasa kurebeka ngo abantu tubafuna access yo kukozesa ubwonko bwabo na n'imico yabo mbe n'imirungi okubasa kwendera bakozere ovuyo ahamwanya oburatwoge omungaro kandi teka ngo kucakuba nti basikanyine bagomba batera ko umusirikare nko mwugu ababa bamahebe nyine abarisire bamurebaho hari yabucirikare are very well prepared umuntu amanye ngo in case of anything sas kunyama. Alright, wagamba namazima twaza no kureba mu karurukanya umwebazo obururu obateriro mu center bubire burumu akavuyo kucera nkobwe nkebi bicare we no shanga batera na kanisa umucishayi nkebyo turebero bururu obe buryo mu centers bube burumu akavuyo kamani nabaza kushoma register ngwa nyoto washoma mujigarike mu register mudushome mirundi nkeshatu opinions ziba ziri nyinji abantu mwene environment bugambira ko wagamba ne determining mnonga akaruru okarajende turebere cyo cha families nkoko wagamba umarenga mbere kujambo charity begins at home on to like munjere tari kushana harobo kushanganiwo candidate mazima norena n'umuntu yanarwo muka etatabikine haro kuchwa affecting ngo kwa kubana akora ibintu byeye takatebekana and ntubanyangu family necintu chamani foundation yamani ekayeta bekine burikete bekine nacharo icano njitebekana but washanga harime byo kushanga umukayoro muno rugama hari mentaro nyinji no abantu nabasa no butakwesegana no bwebembezi baza kwebuza ho nashi ari ekayanaka baturana barwana tubabura polisi butabanko bo makano yibutura no batera abakazi babo no batera abashija babo n'umuntu cyo go utura umuntu zakuta kwa hobe no shanga ka families ari muno bana harugamu nkabebembeza nkabashatu nyone mbani ndeba ngo nicireta mun cereka keke takwata niseta kwatina akwe mu tasta mankimwe nkaba family mukadisaidinga mukaja de katwebembezogu kandi ati kumurahike uko mumisho kuzakora decision so nindebe kintu cha family ne kintu cha mani mununga tutashemerire kuba netuyima amisho tariceka kari cecika nagambe cha family yo rukutsubukamo umoro kurya
umwe uri kubyama abo kuhinga nabo mu rutoke abo uri kweyerera nabo mu kasheshe abo kutomoto kukabatwara caci ebyebyo konke ebyecika nito twenka ba family tukabiha hamani abo kani harebyo ko norebe kugendo mu misho mu makaganyo jo twonke kitin kwikirizana naco batabwo businjujuro to waye kako rebyanje tuzaguma tubugana ahafu ninga ahambaga so nibije biro mu karuru akizobe ryanyu mu bibazo generally akabire kari peaceful ire emyanya mice na mice kandi ko kunagamba mu matawuni babantu no kujana baba betegerize munonga abantu batwine wasi yamani ati kumawaza kurenka za Kampala nananguna n'umunimba city naina ndeba mahegari involved so uri muno gambe cyo kugira ekinkundire abamaheninga shababyo kwerinda bajezo kubaza ba briefing aba candidates takagire mu karuru batoshike no briefing a candidate ukana batakamanya enteka ninga emikore yo gwari munaza kumutera karuru abo candidate ngo muntu nabaza kuba adine shonga biti twabahagizi abahagizi tutami emotion zamana karuru takakufana no kucira harije mimanyoni ngwitaraho kandi umuntu nakwitana namazema aturebe nawe firing azati ya gasi hano yo muri mbaro bazweze side za Kateto kwe inaiba firing zati ya gasi kujango abantu bakabagarizo mu muteko so abantu tureba karuru nka opportunity yo kuja turonda bebembezi ko katukufana uko nawe kamani wafa no bano fera bo wanyu ko utwanturebo ko mu mpapara z'amakuru abantu bagirambu afire baba mutiri bare yafo baba mutire ci ya fero muri akakavuye nije cyo kitakweta zakanje bamtemere bamwita omurugomba umukono umukazi wa murumiro muno bamurumiro munwa umudisho wa muraba kumutera urubare abamwe baferireho anyuma yo kugira ngo babasinga umukaruraka ibintu binje biremo twareba ati ya gas nyine zikugenda misho twaraba kutera amasasu go mwanya kugira ngo abantu babase ukihinda gutura imico y'ibaba leta ahandi twareba abantu bari kuronda abana b'amashomero bakubiha amashomero bakaba reto mureya umwana kija izire kutera karuru tari mu register tari enehoya kandi waza kumworeka ngutayine kutera karuru bamanya abana bishomero bari batanu mukaga mushanje 8 na munonga babari nkabasiga nabikinize tukatanduka kwa so bita we barenyo samuel gwizoba ushanga bareta abana abo jakutera karuru waza kumureta hwe mama na kwatebunwa waza kumjiroti bomba bizire n'imisiyo yabo to inacho bagamba umwana afutanze nkasore yitwaboreka abantu barwana mnonga kandi abambarwana mnonga bari abasigazi meaning ngo tube cyarecho babasa kwa ine babarugire bizire mukono gumwe nko kubari kubaza kugira ngo tumure registered manya biha abana batangira hakavuyo babasa kuretera imbere yabetu kandi ishike ngo myanya zintu twine mba mama twine mba tata twine mba tate nkuri twe twine muba mama wenkuru obunda batinde bantu go kuzo mukavuyo karukwingana katyo rena mperwiza boshanga ngo abamwe bakabiraho abandi babaterera amabare ndiyo yaza kwiruka yari mayagwa hansi yakabiraho so ninjangu naco tukirebere eco kureta abana b'amashomero okutera akaruraka rena nijabe narganka ushanga yaterera myanya nkebiri nteraragazi sabe ari mu za register kibi matwiyanditse mwana yabacobo twiyanditse ahantu habiri manyoni nzafutera mu Kisenyi ndaragaze nterere bisinsi no Katete so ncheza futera kuni yanashanga nasiga babazire hatukunu yanko ataka boda kanje ningashori yatupangisa atko mutwaro kuni yankurunda ndabantu banje 20 kandi mwena kubita nantakatire abaratere tubakatera kasta ba H2 hatoshanga ngo narunda nabantu ka 20 ninga nkaga mutwaro nkaga tikintu chango twaza mbinte bukatena nakaruru so hatoshanga nakwataka basi nabavuga bona nabasiyanka hari yartindo rwa Katete hatambarika batemba bargabazaha aha polling station y'inkumangu bisinsi no nahari namukoresa nk'ekizampo tunaja ngo kwachikoze bisinsi nahari mbagambera ntimwe muzima ya bisinsi kuza mu register to kubareba aha twagambera ngo itende ndafutera karuru wananganyoka mwanchinjira nakanyo ninjimangu ndi mu register kandi nachimangu tarumu rero butakabukuka muherguza abantu barwana so nitwenda ngo tutere tochi omushonga nkezo turebe tukabasa kwataka hinanga nibaje ko natugambira evyo mucweka cyo wanyu nangwa na wota kufeno tugambira sinjira karura wa chairperson LC1 na no kumuronzera kachiko mbwe nitwena tu updatingane turebe evyo nabirinkahi ebirunje byare biro mune biha ebishobere
munongo muchweka chanyu nebiha then turebe eshonge yaba common okunoku ubundi next time electoral commission ikachiteka turiyera karyanyu ndetse turukorese ninyenda nitoyo abatezi bakaruru okweri na manu kutandukani wonko muntu wako mwanya ukareba imbere tatebekana reality nkwame ngushemerire kuremeraho ngunoenda kutera karuru kandi umukashanga wargaho inenkojo ninka ko kutwagamba mu namagaraga ugagenda ari imyanya yo beno hikamuni ukareba abantu kuchamno nkeje myeteri kubecina mana baba anururi bazibanchinchenda ho yeyambe orugeho abukana na abebyo kwirinda ntibakata point baronde cyo kora cyo mushe wari umuntu ayine nkoni ayine mbundu konko kendo mwehageho aro video yinde bire rukurga umurintungamo tingume cyo kibira polling station but umusigazi yayemero misho go munyama yaja shoot me mana mazima nyawo no batachinshango nimba na joriare so warembera ya ukeno wasashiga mbaje tine yakubasa kunkora but na uriya n'umuntu naba forced kandi wenda kumwatakinga nabasa kwe defendinga and he was trying to kill jembo no takaja ngo koza aho batinga kusimba ne mata chiroso abantu baburijo nitoreka mu ntubeko shiasi tugire bamagezi ware bangwa hana abasa kuba haro hakimucero ningaci mazima yamboga rukumuka usigaza amagara kandi okutera karuru ware ngo waza kubingo migana n'icakare so warembera yareba kushoto uyine kwa noyefa ho bucerkare ubundi niwe okasigaza amagara then niyoneje kwa noterera umucweka cawe notoreka icyo kugenda okubigenzero misho kandi nyikirize ntwaro mu gishogu okwebazabo abarebera hashaha yaha muheru bakareba ngo embera no basa kubakiza amani ninga atwira arkwenda ngo bamugore bamuhenko mu karuro ubundi akenke canka gataha naco sasha yamera jata yereka mugore atereka nsire kure baretera ubundi myanye yemwe itaza mu muvyo go kutera karuro uriyo wabayitsimbire n'abasigara ya no opposite then ajati abasigara mabe n'uwo mwakoratira habo kuba nyowe nakirugama kiretera abantu abo bagira ubusinje mu karuro kabo barinde shaha zo kuronda ubukiko mutaronda kachiko mutero bururu nabwo mumanya ngo umwamwiciriza ningato mwamwiciriza hataho mba mwayorobya imbera hatogwe nango kandi ubwo nimba namukunda abuka mbwe naba yarebera hare kichwana ugamba ngo aravuruko neko and recently bo muchimanya ngo kugira ngo umwana ariko anayisimba nabana yenda kurabo aruna ariko esimba kugira ngo afune cyo kuteka CV nkabanye sembera karuka cyo ya manelsi warumone warayisimbire bashaka umuntu naenda sigaze izina rye aba relevant so na izo ryo kutera karuru castawe kikageno ndutangwa akabaka munominatinga akabaye se ecyakozire ayemire yajate nyowe eshaheje nabirugamo abanje nimbasha bamuze umurayini yoha umurayini yajemema obirotaro abantu toksisi obwire obirotaro abani birukane beyongera mugoriya ubabara haya yabera byamushobera barebo oba bagiro mugongo yababere kiryambeba so echo nashe kiresire hakaviyo ahashaha yaha muheru ako muntayizira hora hatedere aize kuteri wa karuru hatoriyo no mujemananka ubundo uyata kwenda kandi kimanyisa ngo hagati yawo kurwabodana mu karuru umutakana aza kora decision yeyo shango maybe watakwenda ba karuru kandi we yakubena kabu kutotija wajata yakanje na charity no bawancu musuru ahashaha yaha muheru akwesheje ku deciding akagira ogo kumenta kumwenda no yambenta kumwenda hatumwe no muri yabo babiri who is the less evil ngabani we naze nyuma eshahejo akaruru kari katandika kubarwa uwo izirefutera karuru you prepared very well wo inefutera wanomanya wo ikata muntu decision yawe yaje kwatama hati kiteganise abo abe batakwendoriya washabire ngo bazo mugongo then nana obine ko bambatera but at the end of the day abamwe bagiro mugongo goriya abandi baguma gatana gati yaho konkakaruru kahika kubarwa so echo nacho ntirebere samhoya kiri kubaho echo ntireto muviyo ntireto abantu bakutamwa kandi ntiretera abantu wabakoresa decision eyiba batakwenda
ahashaha yaha muheru bataho batakwenda abo kugira ngo babatakino alternative. And of course tuirobwire burengwa turukutera akaruru umwenzi kabencenda na ngucha mwanka ka LC1 akamba mitutire akaruru akenshonga kumena gambizo ba ijo nkareba social media kana trending ibintu byo kujango nguvote mu materials za LC1 za hikachara bakwereka kashukari otujani ekibiriti ebintu nkebyo exactly chinche because ato umuntu yakwereza ebyo wike mwe noza kubirya bihoho uko shange otatu ngo buhereza so kikabe cy'icunje abantu baburi cyo tutera karuru akenshunga kandi izori ari mwazo ka Ambrose chentu ngo tugamba nawe azire munyantunga adzembu aha buhereza na sente turundeho kimwe aboka sente nizibasa obutamara buri kimwe cyo kandi zibasa obutamara kandi bajya sente no mujenya turarire gasheshe na Afrika bito buhereza umuntu nkogweche ya personi nibinje bko niba ombyaro bitu katureka programs za government zikuba nzija twahika bintu ebukwatirine na nebya matako butabankwe uburyo mu mataka twahika bintu ebukwatirine na ebyo kwerinda ahacharo cha personi mazima yakora security meeting zinanacha katereze byo kwerinda ukashanga na programs za government okuzija za kama ntabakira cyaro ekindi nyoni mbanta kumbanje ino bya kwatampire shukari na majani exactly hato wakanyira kashukari kayogere mu if anything kakakurwaza no kurwaza yuko yaho no jango ngana weche yapase ntara batangu hinaguma nakakorangira ati sasa bo akakwire kandi akabura no kurabamo atinka baza shukari zanje tumunampire karuru yarashanga na bakujumira shukari very good ina yabiyahira bantemirmo abahira karuru kayanga kayanje buri mutabana no muhara yabahira umurimo bona akababinga bagaka cyane kana nabo uko batarabire mu bagenzi koko wagambira karuru ncice ndokaze mu rugumite bose biro mutima manye no bazitara cyane cyo ngo yine kusinga ncice no mu abantu baburijo twikiriza defeat aze byo nangwa kitari necha karuru na no magara gesage ncice ndo mwe waje zaje ntokare cyayanga kandi utakabiteka mentaro ubundi abantu manya ahabwenche batampire karuru ohindura ibyo oye reflecting ojere bwahinduka president ari ukabanta babesibire kabwa president abantu bamuha karuru yagarika bwa MP yagarika hansi kandi yarabamo omuntu nabo MP twaramarabiza mata bayesimbira bwache ya personnel C1 yara oyetereza ko muntu kitakabe centaro rero kashanga mwe utokigama nabanta cyaro toche basa kugenda kandi sankeze ningachi amagara ginegumizamu akaruru obukahwire Nobody invents. We want to congratulate you okuricha karuru we agarikira ha LC1 ya hikaye bururu babo mwijuza jatati I can recommend someone okugira ngo abati ninga bati aje kuriya no mbaga born from where Imanda shi nagambona nyankori akanungu kukundokwe so nitwendeza ebirungi byonka abona nabantu abakwa bari kumanywa mwihanga so bwe namugamba wo nimba ntakora kibi betunyara ko kongera congratulatinga muhebwa cya personnel C1 wanje wacharo okubera bire mukubona twendeza ebirungi byonka ukorera abantu bawe kandi nabo bongere okwegitaho tutegerize handi hace yiwe kubasa kutwegitaho katugambire biro mushicweka cawe ukareba karuro katambwire osinjire noha eco simbire niki eco tasimbire niki ekinde turebereyo no kugira ngo turebere omuntu abe nabayinera ningwa orukuranga mazima twakubasinsiya wasinjire konka hashaha yo kugamba barangira rondisho barangira birakinera ine ningo yo kuza wato mu Uganda era umukaza nshekeze aizati owaba nabara yabara twiyampikaho ati yanje ngo hari ndasikia bangahi ati nayo buzaga ikani wano bara then why are you asking echo ntimanyisa ngo maybe omukubara kumukwana mutambura hina ukikomtoka ukabanza bwasarana atanamkaga tanamshanja tanamnana tanamwenda makumyana
ati kumbari abafero mwe ndakugira ngo umuntu wokigenderire kankabo kugira ngo mukubara maybe ne bijo mutogo bukabanza byajwangurura mu byazira hata hiwa wahika ushanga utamanya ngo abarugaruke nyuma azotandukana nomwe anana babiri kandi wine kutandika nkaga nomwe nkaga na babiri so icyo nacyo kibiro kiba kitabonire then habari nshonga ati kumanya bambete ba shadow chairpersons oshange ka charity ukaba wabireho chairperson LC1 hati nakusinga ninyembire ndi chairperson wogo mwanya okabukugira maybe wine sente wine chi hatontekaho candidate omufacilitatinga ara ebyari byo bino ikoshanga na candidate ariho takabasa no kushoma amazina takabasa kora chiko ngahine force muri yenyima mobilize ngira abantu bo bahaka sente kakashukani nkako fronting aka candidate kwene bahika ahabwire bo kuronda obuciko bwe cyaro oshangana na chairperson tayine manu go kuronda abantu iwo mugigo biratire maka sente kawe ostama kuri yo baniyo wahandika abantu bawe obamuhereza kandi abantu be cyaro no shanga hinabe no shanga baza kutera karuru basigo wabo barmuntu bateka so ruka mara kadeje pasa numanyachi abajataha tati kumunarugaha mugendo wanje muri abantu bamangu hari yenyama shino baba tachiteka teka nyama na soda abantu bagenda so shanga kachiko iwo kache ya paso notakina kakwate bit forces ezibenzu kaja maybe ko mugiga wacaro takwendo ri wobe yesimbire wawa akusinge hato shanga niyo ba fronting niyo chancha ya person uko shanga decision ya mbakoresa nkarwa buyashe exactly oshanga decisions ziramenze baziriyo mu offices iyo ko muntu noza kubota kuzikora to ine mani umeibo mugiga wacaro no warabe nakujata ate aha ninga format ya person ninga banka bembeza bandi so ate choshanga maybe chategansana na no bwebembezi bwa hacaro akashosite wakutegansa bukuba buriya bakaba kwihireho abo kugira ngo kontaktwara je office ngo kwa mbenda ko kabo kugira ngo ine maka center na influence hatu wadire cyo wareta wachito misho azifu nico abantu bine kwambaterera kanu kenyi maniwo ni ya pass njanje manyisa ngo je nembanda marangana bire byenyine mbiba byagaruka but in a certain indirect way so ebyo nabyo mwamuberebere yo kwe mutandike kucondoza mwetegereze muri kumana muterere ya karuru mwetegereze mu ntogu na yemerera ninga takweyemerera kugira ngo atire namanya na tahembaga zanyu na twa manyana akora kirerere ebyo mbabambe baho ombuntu wenko muntu konka kutushiko mu administration twahiko mu kutombuteje twahiko muri kino wayemerire ninga hariyo umbishe bukati arebera bene mizano office yeye okabanza yakuja tatuburinziro ukaci umwaza akabanza yarabo umugiga akaza kumugambisho tukore chatatukore cyo mushanga nico kitakire abukana wori yanko muntu nabayine interests zeye ezakuba nakuma so mwana wa chairperson zabarunzire mwino muri mogwamani kande binje na obore bentunguke tabaho nibitandikira kufera cyaro izi za programs za government zitukure za PDM basendika sente zikuringana zitamuruka bazi baganza mbakazireta cyaro mazima cyacu takozera cyaro nchimaisa nabaza kwa report ya district nibanu bereka ngo ejo project tebasize kuraba tirenze biturebera mu karuru aka LC1 kandi yonoja kwa no twegita uhanda cyo mu kigambe ho tworeke yo wanye bigenzere bita na update yo kutereza ebyina ebyorebere nibiha uko wanyu mugizereza rwabu yasha kushanga ngo just bamutireho konko muteje cyari inko kwe nyuma umukoreba ebyo ngo base okwano bitera meza turebe that general picture tureshi tukozire kibekira mu maramwa ninga electoral commission ine kwa negarike nyimeka kwatamu ekongera mu munati ekahindura mu nkore zitari zimwe na zimwe dene mwe bukatwera twanza kuronda abantu abine kuba nabatwebembera ombwire oburije kuba nabukorataho ekindi ekiturebere ombururobu naho tushanzire umuntu nabaye simbire nishe ninga yesimbire na nyina inga yesimbire n'umunyabuzari konkecho abantu kubashikire batandika ko bigonjora batandika aida takuza yo katera abo kwatakwena ngo bamure mu line yo muntu bara obambateka cyangwa ine kuba na terroria ninga aija tufuba azanko kwenyuma abarebe
semi arinda raine banza yaba ningwa aija yetshonsheka nkaho hagati yabo aija ayeshekera akakohe abo kate ibintu nibikushobera baza kugira ngo nashuri yataterana ka hati niyo mwe kano wine mu judgment ojo tone kindi muni nkora cishire eso none bintu kebi mazima nchinchenda tubirebamo then twagambire aha kintu cha nyenda turebe attitude y'abanyayuganda aha Karuru ogama mazima attitude y'abanyayuganda aha Karuru tebonire sonchana electoral commission ikora benesensitize ngabantu etemwe component ya mindset change abantu tumanya bwacu turi mutera Karuru abukona n'umutezi wakarunaza kutera Karuru akari kumbenefiting haraba taratire maybe akatera ka president omweti yarabamu MP wete yarabamu meyate yarabamu district chairperson hati mun utoka mjango yatera ka LC one chairperson ningo mwabe abembezi babe natera tine chabe ne mamuyamba ningo mwari nateka ni biba Karuru so na my set yourself really oni oburuwa be no teka ho na tiyabasa kuraba bitana na mindset change attitude y'abanyaganda ibi na Karuru na umuntu naja tubito bonsiba kwa mushana ninga chatinyine byo binyambaje tinmanyaho ninjangu noja kwanja kutkratafy injira kuko atanayitegereza atwajangu electoral commission ibintu yakwatamu ama mindset yanje abako naronzere ubu tarara biri muno ndisho nogeza ukumanyisa kugira ngo maybe systems za Karuru zibasa kuba zitarahamuramwa kugira ngo no mwe nimbanterire umuntu arukubashikire konko process mu babijwanguro ushanga tabawe ngahakura tawushanga haba hemuvuyo yikirizwa nayo shanga tabawe so abantu bagamba ngo hino umuntu abire naba ayine kala ino rukuri ngukire evident kandi we yarabamo kandi nkadeke bachikasha yame ukaburambo charite yapo no bururi 13 kandi wanoreba inera ine so honestly umuntu nkogwe niho ukura mu umuntu Akaruru kamutama akaja tatu nomanya atirikana tubambara mu majesi because nibinje bene ba ahananka tubenturebana na ababyo kwerinda hinayo bene bahika ukashanga nubo barumuno bateza Karuru kandi ntekateka bashemerwa bari nabo batizane aho mucara bariyo wa NRM ko bashirasha yo kutera Karuru raini yabanche mnonga hatongwa birangize hari yajana umanya kantere abucuru kwata muyabatera mudachi kanche bagamba no nguhizira byo kwerinda bahikaho bacankara nembera baje biriza bagira batamuhera bahindira mu cyane wazireki nuwe barangirire so ko kushigamba eco naco tukireba dakika zabasha tunemu zero musha ya kabiri nakati zo mukahumuro nabanza bituna bagaraka tukwacira amasimuganye mu kutugambira okwe biro mu cyaro obundi nice byo kureba ngo mu Karura karaze kurata ho twinduremo na nebintu kebe katso mukahumuro kace Mutakarga TV West The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. umwogesa murungi nabasa kwindura amagara g'umwana kandi umwogesa murungi munonga nabasa kwindura amagara g'abatura yegita New Vision ubwo turi kusima abashomesa bo mutano umupaka zideza buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards numanya umwogesa w'umuhangu uwa primary na secondary uwishomero rya government urinjira acashemere kuba nakora umukushajike by'umwogese hereza izina rye abase kubagana arishirinji miliyoni kagana 5 hamwe n'uruzinduko
buri kimwe cyona cashuriirwe okuzomu Ireland sindika izina ry'inebire kumukwataho ubutarenze birashatu na kimwe ibyo kuba mushanjoku ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishajicirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision, Uganda's leading daily. TV wasinehinda wabari wachirinitse mu program ya sisimuka eshane yacu gambeho noti 2 noti 9 anana mwenda turi muntu gamba aha karuru akabire hizo beryanyu mwebazo akaba chairpersons bebyaro hamwe no buciko bwabo ntwendo tugambire okwa hotel ira karuru bibire bita bigenzereje inebyo rebire bitagenzereje hinecho wakubeno endangu uchindure then tubase kugira karuru karunje nchiza kutushemeza kuturatunje entekateka yawo abakwa nite tubeturia byaro henyine kandi evire ho tubirebire sitamisho gitu Hello nyabo rirota yeko kitari turirota na jenima turireje buzima twakwakira amazina yiwaterra na neviro ko mu karuru kando karane kikorane ai ngaba kampente ziri twakwakira ego zira mu karura karubiro none batera yite mu bibiro ngo korane yo kedi ko kano kujyana ni kumanya mburire ka akaruru buryo mo kwabire na kimanya ko kibire akaruka bibiro none katira kajya kembundu katira kajya ko kutumangura no muri keshi wine mito mhango ka akaruka bibiro kabira karuka ruji wow nangwa niwo mbere mufadira bamusinzire yego ngana bakatira kugira ngo babaro bururu yego mutabire nore mutumaze babasinga yego niyo esobe abiro karura kabya bakamaka kategeka natatubi tugambe ate kakarura ka katige batunze barwe binyo gamba mazo tugambeho alinda batira karuru nore bakagira ngo oyendanga mu ndakora abe no yatira karuru aterere no shanga ko boda boda na kora stage yo kora norya ko kana arara kitangwa kigambeho hato gwe akayandikisha kitangwa yagarka yayandikisha bibivu yego kandi atira karura kiye kuriya abo kugira ngo ako kacerewe yagarka yatira ka yes weni mazima abinda batira karura kawe bivuro tubawe bivuro tubatata baba sigira abantu mutakwenda byo nabihwiro nyine nekese ko kandi arabeho n'umuntu wita kuba n'umutuzo wayo mu bintu byo musero kandi nawe kumenya ngo twiza kutambara nawe yego ko katsimere mbabazi kureba ngo tugira ukaruraka kargamo atine yakiro muto cyose tubire kawa gaki yego baciru kushoma begisitanazo mukashoma abantu kumenya mazima zicheresha abo kasanga mu byasta mwanya cyahe y'abantu babire bizurire yego kutubire turyaho twarebe mamba twareba ki kashita tuyimo mutinde katire wabana kandi izo mamba nzironda ki barakishona kabadumarayo wenyu orero guturire turyaho kenki ko katutuyesonga mazima yego mazima Yapte na jemuna nyochi nakaruka webiro katambuye byo munonga amina bwanyuma yakera manika koza kusingwa yego yasayiningira senta igodi yego twargaho ubugeni yatahaye n'ibisinde bena karukiti niko kadezere kati wow wowe munonga Anet
Akarura kombine. Uno murebe wakare. Njya kwiha TV West tandikata kargahuga. Bambe tukusema mnonga rebi hule niko karura kimbentinere abuka kuzibezikire shanka munana bachiru kushoma register kandi ngo kuyagamba umutamena yibuza ataba abantu bona baruga nkahi kama ko basize gutera akaruru kandi bakagenda mu businje mukamasimba kankeshonga yo byabaka mayo yagisiyayo kugira ngo abari yaho eno bayihandikisaho bakatereraho konko gunararo ku konkana akorra so RCN kuri hakorara hatari haha kwija kasimba akaduka ningaci so aho muntu hagire musa manipulation nanoko na double standards atero kwaterana kunuya eje shonga mu registering esumiyito ya screen yabo noti ibiri noti icenda anana mwenda tutero tugambire hebjenzero misho okwe omukaruru hina hindebere zati ya gasi abantu wewe bari kutsima ubunogama na dinari nyarubungo basha sebo twakwakire je tisinjiro tisinjira muri tisinjiro witukuri kandi habire ho kiranga tushobora ite na mu basiga dina karuraiba sira reje ariyo da yana karuruta bakatire when hato baryati bine chairman mwana wa basiga dina bamwata bariyo ndone mbere kiretire yabetyo niki atende atite yama no gobira ro abatakare batakumwenda kandi batakumwenda bende nakutero wabo kandi izuke ate aifeya abata ayo batakende yama no gobira umukurabe na mwenda ate mukurabe na mwenda we ajango watereje utatero mazuma influence ubona tito tugire kumwe hanga tugire ngo bazata basiga bamwe muri bono kwitana ko experience yariyonza hata umuryaho imwe tumutorine tumwine cya person tumukwane kirakora birakora deuranga barabikore wajeta masha wasizingiro yonza kare sebo sibaje we barera kuteza updated now what's that ibona ugamba ngiga kwana ino wakwenda kitargiye cyo no ati nore na sente zo kutera akakaruru government ekeje guzubuze muntu betwahira kije ati mwana mbone turatengasa kuza kutera amashantuzi yankaye hello yes please oriro tasebo cheneza volume ya TV yawe hello yes murira mutamwe bare program wabare kusima sebo rirota neje murira mutamwe amazina nayo watera ubu nayo bane kuraganya kayojo yes Ivan so yitegereje mbururo Frank Bera yasimbere na nabantu babaraye mu gusimbereho Cheitarone Frank Bera kabaje abyaho so yareba nkwenye no gondi izo yansinga yakwata babahagizwe yababayine yabagabiro riyo ndizo bane batandikire kubara yego so mbwenu ito twabireba byacobera over much it wasn't right so I don't know how that one could be taken yego bari mnonga tushoborera yazira tabariya abanje baroko muzoriya hati ngoma expecting okay bari mnonga aho ntimayisa mutabireho mejazi ezahashaha yaha muheru nicenda baje mwamwajiro umunayini taro mana gokuzo abukati muteganisa abantu mayibori yasinjire iwabo cyane ko tunasiga atare kanjendoku mbenuzana matatu mbenuzana ibyebi bugambire no syndicate nyine nzetaga mtezwe sumurisho nabere yeje Ambrose twakwakira nyanachara na Ambrose change mu kandi cyezo cyenzo mu kaproga mu ntundamo yego muri bari akaruru karageraho nanganirizo ubundi ibintu birategwe aho kuba kantunga mu serizo zimwe zimbaze kongera kumanyaho eti kumanya benshi electrical commission itakahamanizinga kintu cy'ishaha mukashayi kumi ubururu mu nzego y'indutebwa kwenyine kandi tube turi abashayitani
so mwene shongeze rumo echo kubanza harimo influence yaba barabirimo mu budebindozi n'abayobozi imbere nyuma aho kushanga ngo oya kari umuhagizi wa MP kananka ngo noriya mwatubona abagumba regana mwene wene shongeze imbere ba MPs omyanye yemwe burire echo kiza cha leta ngo amashasha maro nango ndabo ubuzibisha batantamaga tabo haba mu buteka hagira bayebendera ndene shonge yakandi Oya no mambo no wa NRM hapo shango nibenda kukora kakuyeje kugira ngo mimi natine chakano sakani hinaba yesimbure nabo burire mweno shanga bataka bamwe bagendera mukasindikine no mwaka ruruka tatibwe yego konke changa tukaba mabantu bone mu bakakwetegereza ushanga mu busumu bwara barabamu amherwa byo na nisha cyukwataho inshonga bagigorera akaruta tembo yes Bena bintu babera anokozidi agakintu kushaba ngo umunsi erabira hapine cyakandi sakagira ngo niwe besti omubonda abantu za Torine obonde mishobora kuba wabireho kubera option yego umuntu bamureka batyo konka shawn ababarabiro bara anokozidi yego bapfuye bakorera abantu yes Bene shonge ndijo ubundi tutatunda mu amafumu ndoga tanaga ry'amafumu y'amamego Rero hamwe abanya bintu bazafira karuzi ko kabashaka kandi dukonka tari hihi yego bashara mu bakaranze mu horo otyo so mbe mchimaiza ngweri zo mbe baratewe kanso katera ko kejo na ni inconsistency mu system ya electoral commission tugambeho abantu kutera nyuma zandi bagatera bwasheshe Eno chinde tuzirekere ho mu karuru okufumba abantu cyangwa mu cyangwa mu area ndijo bona babacindira no mwanya gumwe ato babarweze kugira ngo baragende tubafashe ma register abantu bona birunda harayi eco kiri mu kandi mu ntunga mu kijire Mbene cyo kufumba abantu mu karuru ka Uganda eco ni namwe electoral commission teka kigezwe ko cyo So bageze ho bacamusubiza barebe ko bashobora gucuranga cy'imbejo otherwise tari mufure mugore banje ngo kare umushayisha tu ahamwe cyo mukashashara ikumi n'ingikumi nemu yego buzima nabyo ni mugamba bwabanga ni nganganje sibaje umwami Ambrose echerez centunguka rubare mutungamo ibyo byona nabakwata hari muharanje Jemima ayebare aho kuboko nta hari kutsubuka muyana bimanya atakwenda kuvugamba ubwicenjo gaco cyabimara cyabiteye ko mushana namaze mu kwase cyo kushomba kahabuka hazaruka yo ndijo muzima hello sebo orirota turireje sebo rirota Amina amazina nayo watera wagamba bona sarongo beno manyere yi portagwe sira konwesti na kwacira karuru kagenzire kata karura twikabire kartiriya tubiye tukagegine rwose tubetine shonga no showe no hajira reveremu Aramuga no kihaga no cyamanu witu okay sibina mukamire karabire mudegege no tuzurozere kabire mukavuyo kona mbwenu okay okata ibuzakiringo kuvire ibintu tuzadabe hondo kuzadabe witkonda kindi Efterigero witwata karorera kibingwa bera aho mu kiringo muri yakete tuguzangabe witkonda kindi mushabaje simbere na mutani we konka byore kine ebisije mbwenu Efterigero kutangara tuzire tubone tene humura yesi naje kutebekana sa nakura cheja mukama kutera mugisha ware kutamu airtime kare yesivire je ukorkane kune kirihiro cyabutobuluzi mukatagira mwe bari mnonga amina okay ninja utendere ndashikaje tuzahwayo konkandi sima buri omwe hwata mubwire akatu updatinga uko bigenzire omukaruru abarabire muntu ba congratulatinga abitagendireje abatatira karuru kampamenu muza kutunga gundo mugisha generally twatira karuru
general tukatiri aho kora collections inahaci so abatatire karuru nahaza kwa njente bekanisa iguja mu mukatere mutunge bacha personals banyu ahasigara ntukundi hanga ryitu kandi turukundire kimwe mwe bare electoral commission no kugezaho mwe bare parliament ok passing a budget yo kutera karuraka mwe bare government ok twara hamwe kugira ngo at least this time around no bare bitabire kurunje munonga ungahina butubinjira bembatutama turebane izo beri yanyencha kare twaza kurasa ubusinsi no program ekiri ya sisimuka Nehinda akashanshara chakamuza ibisinzino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. Mwana watu ebyo byagwawo abakachoka n'otuzadde mwati n'ebirerya osanyusiza nnyo omwatu ntozwaziza akalagane bwekatajja mulika kogwe kamutwalira abazadde bamulabeko ye mama ng'oseera bulala fumulo y'omusajja omulagatira yagala ngazaala kuza essanyu ly'omwana linzita yagala ngazaala kuza essanyu ly'omwana linzita mama wabana gakarenja sereza witito mwana kusima una nyine mazara tukuma utule ba mazara y'umwana